KHYC Maulai Circle mentakan Dr. Jelio aja apuar hapo kajing lamu present ba dan boklang kharlingdo kale banyak kendo yu executive engineer ka PWD ruad yu ba si kharmudai banyak kran halor kajing sateng kajing tuya kesurak Saint Teresa ruad ka bajangai kumbalai kilometer na lailat Maulai umsing maukan ro syadu sya Maulai mauro habai kran yang kajing suki bajing sateng kani kakam kabakatanat PWD lingba ka CRF scheme bala sanction na du usnam aja kat khandai arpau kumba khat ar klur shiteng kaseng habakare jingor dia lalap khandai pusan ikong banalari ladap trei bad ibad harpat idang trei kumba 20% kumta kani hi kapau syai badai kajing sting jong kontraktor nak leng juga HVC Maulai Circle kontrak ski lawan ye kendo ya u State Engineer dan ka solution kar mudai ka jingwa di kedo hi jongi kumka kelhon kelong hawde bat ka sulong model sin model tersarut ye kaba dai tip lot kedika sulok kaba nampin po Maulai cium ro ter kusuk sankiat hadok po Maulai moro hangsu po bisi ka jingwa kedo jongi kumka kelhon hi kelong nomor ba YouTube ini projek kadi ke Islam. Nado ki Islam ada kapal kena show COVID di kelas tang ketika projek. But papin syai ketika jing-jingai juga ketika surok ro tolong fly kilometer di kajiwe keduk jungi hi tolong ba ngi kam tam mentah po mong ba shlong but ki area jung mulai mana kasni mana kestem hagni ki school timing dan di haki por lek trailik belagi breu ka cucur bha kan ke jing thang kali nginom la banlen ki paralog nong social namuyong habakiwan bu school shuduk shinisha la imkha dan di bon trei shuduk ni thang la imkha nong thmai dokter ki juwan ya haki por mansha ling batrika sulok samkia Hera hagini ki kindiat senam kindiat penai kim no isu banyak di ting surat nomor 4 kajing siu bar kajing jot thai bla surat yur kajur ha takde bala dai niat ka por ba rang ka beneng ro kajur hukum digini galak tam dei tang ye kali kawan jong kinoni bu school nani ni show school ani ki no lang dai kham tam ik gi yeng kisam ki ba atika silenter jelas moyong ka mo ko umsing bat umsing jupung di nang leng jongi ko bekan hon ko mo ong ba ni kham su khyang abde ba kenika jing long jing man jong jing theng gali hasurok kenika surok long round road lelei latip lupa haki por hashtag knai baje ki bobon ki khna tik teng ki point slam school nomor 4 kalau dehang berat kali kajing ka la dehang berat kajing sakut kali tik ke ikaba ni wan mani keren menta kelong baladaka jing pentrei ketika surat kaslam kumde kabomot ka blong khamtam hagni ki por exam ki khnam ta board ke koni half yearly exam kana wara jing shibun ki tingi wan ni keren ta batu chief engineer atau batu executive engineer bat ni suthu ba kani ka kam ba pentrei taki arut ki kontraktor WDE kontraktor kong panori bari wei de ba roki dah ya wangi persang ban ikran ban budin nomor gini kam ngila ya kendo ro par kedor basno jongka umsum bukan ro ni suthu ba gini jing trai kadon kajing le stig ro jing kontraktor hot ni nomor ban nang len jong office assistant engineer kila ile ban complete itu kam habde ban dia penbaik ya ka jing ai jaka ikuta jong nong song tai tinggi sukmen warna yang jungi mereka hon lagi tempat bagi sukmen dia kejilong balakoi jom di trai jaka silanter tu surak bakin ai jaka mina mak bandan kejingkan idon iwe ikong baspo just fit abak total ila shu ai let's say free of cost de ke ikaba sa pada mendang kalong ba kini ki kontraktor hak jaka bakin train wood ya kekang kila pensatek tiket lada ki pensatek maki jing do jing mandai yaki dek jinu buntoi kalong yangi upai ba bobon balang de kumong ong lada ki balek 10 dan ni wat ki 3 kali balik
polo niki manage po nang mensong laupan jika bagi penekan tu sudah ki penekan baik ini lorong road tiga don ke jingdhen benta jong lorong road mulai tinggi Ukraine mat ni sutu bo uni kontraktor o number 1 ho ngi cuma ya mentan nilai iba almost complete tak nunggu 95% lah complete ya ke kampal trade di kompanal ni hari uni kontraktor number 2 baru kidahar ngi iba ubah lai po 10% bangkat mereka dan lain jungi ku berkenhut ngem kwa ban kenthok kemetem hari ngi hab ban keren ya kajing sisa nampak ku mo ong bang lam budin na lain snong ro de mentang ngi wan budin sana lain jong office ku exit engineer tengi syamba kajing bom sim kya jong ni kontraktor ka penlong ya ka surat ba lese lada sim kya menta ngai imat bawa la September 4 dah de nang ne jungi ku ka HYC ni wan ban kentu men kerpan ya ke department hang ne ba ka da kum no ke depan I order no ya kini kontraktor ini barang trade 95 let's say depan almost complete 100% no but only way kontraktor barang trade like post of udah ban pendap no ya taka 60 persen ke bang ke udah ban le de ha ka ju ka por nang leng jongi ni layok pani kran ro ya kan ka long round ro nilai i ho haki kindat tayo belatan bakal don ka macing kran ro nang leng local MLA jongi de nang leng jongi ni wan budin namar bang kan ka surok long round ro nado FCI tar harus mulai telepon mulai nongkwa kani kajing bon kajing jot jing pakai jing sudah tinggal iklan bat i engineer bat ilai ho ini baka problem ni kami kalau namarba ka jing betot lani ka leakage jong kiniki PHE pipelines tingin mak bandan hakani ka benda kadang arti di scheme kiba nalya juga PHE dah kadai ban pendam kata ka bawan lang ba amrod scheme tu blue pipe ban replace no ya kiti pipe ki barem bat ka benda ka ba ka long phase 3 kamut jong ka kereta selong batas scheme uba let's say klade ngilay osngo nado ki knet snam ki lada manswa botol phase 3 untri kamma den re kadam don ka jing pending tenang leng jongi mta ngilay kren ba ya kini kalau long road dakum lano ngilai keli bakide berpendam denang nang department ko ang ba nginom la ban ong ai nomor ba ngikwa syo ba KPHI kan pendap syo pipelines nomor bala dangi tray mangi place kadon ka jingtor hang ne antai nom to nang leng jong simla kular ngi bala non pendap re lo ong ba kini kontraktor ni kini ba sukhu i duty haba kisim lane ki compete mon leng ba ki wo ada leng ba tanda kamla desu ka kam ka jong u bo un kong ba pendap no remuki da de bersyukur tin kumta nang le jungi ke su singi ketu mengi yaki so ba pendap no ini kan de bat nang di syakmat masu ban ong ba kumki nang su jong songola ni sutunan ba la dati le mo le ba ki department fair la dati alor ini no kam alor how brave u ba la mentre de how brave u ba mla mentre kata long ke jike par ke jong nama how brave ba la mentre kamut ka kampeyan bat ngi kum ki ba ngi yo ya kita jing mentoy lang baka jing hang sudah nan ngi yo ke jing mentoy lang baka jing don bom di buku pahai lan ke jing don jong ka ring listrik ba tum ta ka jing support hi kuma ngi suthu kalong nomor ba ki kontraktor kim sim baka de ka kam jong ba ka de ki si ki sim kuma de kam jong la jong ngala ban tre ngala ban nom tre kita kadang ngi ketu balada kenika kontraktor ka ban kong ada ka kong penalui kalau ada 95% boleh ubah roki dahar undang udang suki ada kini kawi kala uni wiru di mana di benar mo asik kontrak to last one kini benar fit ke kini benar di capability patre kini gaji kepak gelomba sim bagi kam lepas na sim balada fitri ting sudah kajindahan kali kanong don show apo ka snong bola kasulok kan salong kasulok babha anda ladap ya kini ka kam leng bak PHE tingi hang ding kentu ro ya ka trat PHE leng ba u chief engineer
basuba ba un direct no ya kenika department mo ka great shillong water supply scheme ka department jong kinang dai ba kini ban sim kya ban le no wood yung new pipelines u badil lembak ka amrut scheme ba kum jor ujung phase 3 namar ba ni sutu ba ka pilu di kanom la ban pentrei no ya kene surok lada ka PHE kadang sateng la ne kadang pensuki kan tinggi kentu ya ka PHE department nambah chief engineer ba udai ban penkloi no ya ban le gini ki pai kalong jong amrut nane la kalong jong ni ka phase 3 ki pipes blue de lese andar ladap ban le gini ka kam matrai kan sedang sa ka kam na po ka department jong di dengan nget ba kini ki ahli department kini bandan kaji ya suhu kini bandan train lang nomor ni su thu ba tegdah kaji ya pun kawi department hawe pak rane kaji bom ya buram mak yang kawan ra kaji duk nong ki jun ba tinggi kedu ya ni ahli department tunjuk ro ya kini contractors ko mangal mention abade betul sin mada tersaru baki dai ban pendam ro ikam ba tunjuk ro ya kini ka mulai long road begini ki gini PHE kedai ban penkloi no exam ban man cukro ne ban ye ko ki bakni long road kan long benan mulai pesulkom hado te mulai moro yung mane te tanggi